Vous pouvez raconter par contre un peu sur ma famille de Pessens. Mais mon papet et ma mère n'ont vu toutes les couleurs. Ho visto in premier una figlia di 7 anni si fa assassinare, quello lo crime di Cannavol, Jean Terry. È stato Croce, ne ha parlato, Betelio e tutto ça, le grandi affari. E donc, Jean Terry, l'assassino, è stato guillotinato a Rodez, quand è stato le dernier guillotinat en place publique. En place publique. Parce qu'après, il y a eu une autre guillotinate, mais pas en place publique. Oui. Et così l'ha tuato che era drôle. Eh bien, la gare de Cannavols, et ma grand-mère era istitutrice. Et sa fille Inada, Adrienne, qui faisait pareil, voulait faire pareil. Donc, era rodesa à l'école d'istituteur. Et cada giorno lavorava a Cannavols, e quel type che era ouvrier a Gaccio, l'ho visto e ha lavorato qui, allora abbiamo Parigi a fare qui, e l'ho violato e strangolato. E voilà. In 1910, ho codato, 1910. E Terry è stato raccourcito in 1912.